Tuhan memberikan yang teramat baik bagi kehidupan kita. Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Sebab itu kita mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Untuk dua pembukaan saya serahkan kepada saudara kita Bapak Petrus Sinaga untuk berdoa sehingga pimpinan Roh Kudus terjadi di depan. Katakan, kau hiasi kehidupanku. Puji-pujian pasangan kami Tuhan depan Tuhan berhai marpungu di pugunya lawan ni dong sahurian nami Tuhan di mana yang naik membayar adat nagok nasida tu hula-hula ni nasida Tuhan adorang saham terus ton ada habat akon nami Tuhan jumul hai pasahat marpungun nami Tuhan depan Tuhan biar menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan atau pasahat kami mat kami yang nami Tuhan bersihti anakmu Tuhan Yesus Kristus semua kami amin Amin. Kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan dan satu mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di Tikyon sebenarnya kena berperan na diluluan odo teh alai sengaja do gugu kami pinangido tu person sistema sepa gugu asadot akan di warung do manang na di dia pena humeliangon dabot taruli jadi molo kami marsitutu nuang di alamanon di tikaron bahamu pe na iduari tong marsitutu ate unang marmemmeam karena kita sedang beribadah. Ibadah seperti kianon tak awali ma ibadahon dohot ibadah. Ulaunon dohot ibadah. Napungudi sunnuain huria keluarga
hasutup bulun baru angkara mardonga tubuh hula-hula iman wayang napumwa biasa deh anggo di kebaktian atar humurang zong mana alay anggo di uduranian non madadu sosiat alaman biasa tuh tengna pola si mukirap deh alay di tikion neng taruli mahita siang hatan di bata mamulai ulau tau anggo na puna hata osonari tu amata opung rewik karo itu he opung rewik karo he beko kamu mana sampai opung rewik ka mama tau baru biasa una kamu mama doi pola sebagai jago oke lebat adong pinai mana atau adong pindah di aduna jadi asamarto kita siap kata di debata molo tuppe ujahan ni ulautta di tikyo namatta opung rebekaon songon nidok ni hatani na tua mana madok koltak bulan si manggule amat aledo mahita maulai amin sanggup dohita madok amin sanggup do kan oke baik atong tamulai na ibadaton talanjutong ma ibadaton marhiti-hiti pacahaon siang hatani di bata. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata pergilah juallah minyak itu bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak kata batak dungi lauma paropuani babuahon hatai itu halak ini dibata jadi didok ibana mak lauma hong gadis mamiaki jalakarar utang mi nadobi ima baen hamuluammu dohot hamuluan ni akka yanakommo jido sahakna kita disipahutan Buzahama ayatom itorlau makamata. Bahasa kedua rakamata ini ay naraku. Penasaran aku suku panitia. Bahasa kedua rakamata oh hatanan nizahani amani dan doh mata kalau tu beru eroinna. Doh itu tuh ngate. Oh alanai dok dison kemudian pergilah perempuan itu berarti kan buru-buru bukan tunggu ketutunan dok naik. Alai kupatorang matu nasila molo di hatan debata bawa dan igabar ho di gereja alai molo buru-buru igabar ho di gereja jadi molo gereja bawa do buru-buru ido semua di gereja jadi molo di hatan debata perempuan itu namanya gereja jadi gereja perempuan dan laki-laki berkumpul itu namanya gereja kupatorang nih kupatorang ya atau menurut amang doh pasti doh ame ngabe Roma nasi dia mesti dulu ini gawe pengumuman di si amang dohot ina itu tarik waktu sih saunari lau maita tupat dohan ni ayat natajahon liling ukuran api ahadu benok konon naik renungan di amat tasimajid konen narohaku alayom madap adong tulupan dohat di ayat imana berjulu dungi lauma paropuani babuahon tuhalak ni dibata apa yang dia hidupi lau babuahon tuhatan itu naposo ni dibata itu sudah dilakukan amang ini dan inang ini baru na baduahon si parisokot tadi bagasan gararma utang mi nalubi ima baen hamuluammu dohot molu ni akka anak garar utangmu sisani utang mi ima baen hamuluam judul ni hatan di debata hidup tenang tanpa utang
Bisa nggak terima itu kira-kira? Hidup, supaya hidup tenang, jangan berhutang. Itulah firman ini. Dope sebenarnya naik si sono alai. Amer tu pati kia mahita teh, tumagot du katok dari bayar si kejar teh. Taujungi mapung atau jadi tahun. Mari kita las nerohata. Alai ingok maman. Aduh, upah saya teh. Dapat persaudian nenek, dapat persaudian. Pinatik kok kuzur. Sudah itu teman dok, saya ada dua tuh. Pinatik, saya ada dua tuh. Pinatik kok kuzur. Tutup ini tapian. Hudia mau mengalahkan. Usi mah dapat persaudian. Amin. Allah itu tuh masalah membuka persaudian. Dong noni sana noni buka bertiga di akan halal itu kan persaudian ada. Oke. Unur mano benoni hula tulang bona hari tulang roro ta akan marang-marangke. Holani don sudah pasang. Dong tulang pinatikop kuju. Dong hula pinatikop kuju. Dong bonani hari pinatikop kuju. Mulai sa manugot sa putari, ido hata, pinantikop kudu. Sangko doh majalo, pabangbang marohang. Begitu. Hata ido, anob beno, mainom muturohang. Anggo hepeng nayanot, tubaluang doi. Kan? Itong dah. Oke, baik. Saya kira kita simpuli firman Tuhan ini. Somani maju na terbuih terpatu pahami. Tuhan tanah pun hatai mengucap kon hatai di bekas hatta. Asal saya di kenangan ibadah tahun. Unang adong nama rutang. Igara lebih mau tangna. Apalagi mau utang ada. Amin. Tuhanmu permusik nami. Media matai. Dulu mana marudia. Orang semame nama jalo, juga dana malihamuna, sumame nama kaliyo. Mati dinuain pe, Roma ame majalah kamu. Dusai dalam kami, sumame sendo paliparis dari tazalaman non. Iya. Hasahan na. Taulap kong may deta ng kaningan niya ma. Sombang ito na kita pagduro.
Mauli ate mamang nunga alu-aluhong ko tuwa mata. Para si Rohay, alu-aluhong mo tuwa mata raja inata suri pare na liat na lulu. Mauli ate mamang para musit nami nunga alu-aluhong ko. Asa marmula na uli, marmula na denggan. Marmula gabi, marmula ng horas. Padamang ma, godang mula. Nung mabili horas di kami pamparan yopung nami tuan sa manipil di boruna nang dohor di bere nang ibebere na pe dilas ni rohan nami sedarion asa song dabot song ni don ina matua binuat tanu liat binatu pingga pasu ala nang mga liat mahami asa marhite makirim yak ka pasu-pasu baik damang ma godang liati bawa hapat dulu.
mama puas sumanibil dong ido puas sumanibil boru bere bebere di sojong jong dohami saluhut na pargeleng muna ima nadoho dohami marlas niroha di ulau tasadarion raja nami gabe bolotung torop sopiga pihami ba akahalangan nauli halangan na dingkad do dia kapargalingan muna sa luhut na jadi dihita boru dos rohata tortorta jolohita sobba do hula-hulata baru asa hita pasa silas rohata manang langsung mahita dinamanobay langsung pasator silas roha langsung oke. Galingan muna marsoba maradupok kamu raja ni hula-hula nami sa luhut na bolo tumpe songos silas ni rohanami holas suhu bolon na boy tarpatu pahami ulima rohani rajai gabe ma bar musik nami
mataruh inata nama bapak perpolisi nami asa borhat kami manupahi imaha suhuton dengan sasarikan nami majuta. Gabi di nauk tinong utong muna kami di bagasat tikyon nga masalah suruhan kami. Jadi songonima dihita sa luhunda rombongan ni hula-hula molo na makataon ng non yung kahargoy pilu. Sudepe hita mga te. Songonar siya lahat ang hita. Mauli ma di horong niya kahula-hula sa luhunda. Jadi ope di bagasat tikyon. Gabi mah. Terlumobi pa, di mo farmusin namin. At saat namin ito po kung alaman ni amang puro namin di bagas at tikyon. At sa tanda kami ng sa di tongan di bagas na sida, banda mang mula-mulay.
naking. Dengan huli tamang manang natuis. Tuksongon ilo pe naboy terpatu pahami di bagasat tikyon. Songon na dohoran nami masongon ilo na matuay. Pirma poki baul-baul may ato pasalongan. Pirma to dinimu hamuna. Parken lengon namu. Julu-julu matong kapas samotan. Matutu. Jadi ope. Upasat kami apala hamu tulang. Yang manang adong di sini manong di tangan nami raja nami. Alai sudah kapuda munai itu kami parkel ngomong nama dok. Dak sudah kunung age sasakot jadi palia. Dak sudah ada do pasahabat ular aja di hula-hula. Nak sejak mam di tangan nasu saja. Marhiteido raja nami. Naik Roma kami marsoba tu hamu asa hingga maham marhami marpangilom margaris asa rohami manobamu ima pangidoan. Do ele nami tu hamu raja di hula-hula nami. Mau liatin mah. Hula-hula marka Banjar. Dijalani ra mungkin umma nang sinakapan ni Roham siyan ka ari-ari ng salpuy. Dijalani sauma sa kami ipatuba amat talibata sa luhut nay basa dituan do ito boy tarula ho sa luhut nay yakka sa kami nang pinasaw ni bata. Naking amat tubson nang nadohot kami niyan memang molo di duluan perpunguan ni gereja di luar doa kami alai anong hutami naking terlumubi ma tu anggiku amat Thompson naking idokon umma molo ada bataki petin adong mandadi jadi adorok sesahat dope ang dia di jaloh mandadi yan non na hurok kami di si asa ulahumma ulau tohonan ni paradatani do denggan ido adati ido nani ulam di bagasa sadarion jadi molongi jalohon no madar helai sa ma tuho mandati adong peulau do bangya isama ho jala ulahumma do denggan dang ido jadi di jalani di naurok kami di bagasa tikyon ala saud do pinar sitam jala di batu padi batani tonga-tonga di keluarga udah mai to na Thompson na ringgani song katani at kaparjan ni tema nang hatani Jesu mandokon jumulu ma dulu ya raja ubano ginjam baru taponok kuma ho according arbau na di batano to ho narkot di golum asal tujuh ho pasat golum di bata asal Jepang dabali akka nawarongi jadi opeto adok katen na batuan adok tagiyang dirobya parasaran neto aso tangiyang no perhatian dalan niya kapasupaso berjui batok kumartabiang Hanya bagimu, seorang
Thank you.